nongeye kubasuhuza mbaye ikaze rero abakunzi bacu kuri Kirabo TV mukomeze mugira ibihe byiza cyane. Tugiye kureba rero ibikoresho 10 bitangaje ushobora kuba utaruzi ko byavumbuwe. Ku imyaka igenda ishira niko abantu bagenda bavumbura ibintu bitandukanye hagendeye ku byakozwe mbere. Byavumbuwe rero hagendeye ku byakozwe mbere tugiye kugarukaho muri iyi nkuru harimo uburyo bwo gutanganya ibiribwa, gusukura ahantu hatandukanye n'udushya mu ikoranabuhanga. Igikoresho cya mbere cyavumbuwe nicyo guhata inanasi. Igikoresho rero cyifashishwa mu guhata inanasi neza kandi mu gihe gito. Icyo gikoresho rero gifite umwenge umeze nk'uwitiyo winjiza mu mutima w'inanasi, wakaraga inanasi igahita iva mu gishishwa cyayo vuba. Igikoresho cya kabiri ni igare rikata pizza na capati. Birasa nk'ibisekeje ariko niko kuri. Hakozwe rero icyuma gikozwe mu ishusho y'igare cyifashishwa mu gukata pizza na capati. Icyo cyuma cyitwa two-bladed pizza knife. Igikoresho cya gatatu rero ni igare rifite aho guheka uruhinja. Uko mubibona uruhinja ruri imbere. Igikoresho cya kane rero ni akarahure baterura ariko kakaba gateretse kabaho. Birashoboka ko hari umuntu ubangamirwa nuko umuserevera haba yamuzanira ikirahure cyo kunywesha akakizana gifashe mu ntoki, kandi umuntu aba atizeye neza niba uwo musereveri yaba yakarebye neza. Ubu rero hakozwe akabaho gaterura ikirahure ku buryo utagiye kukinywesha atagiterura, ahubwo ugiye kukinywesha akaba ari ugikozaho intoki. Igikoresho cya gatanu rero ni itasi itanduza ameza. Ubusanzwe itasi ikozwe ku buryo iyo hari igitonyanga cy'icyayi cyangwa se ikawa urimo kunywa n'ikindi icyo ari cyo cyose umuntu ari barimo kunywa gihita kigwa ku meza cyangwa kigwa ku muntu urimo kuyinywesha. Rero kuri ubu ngubu hakozwe itasi ifite akantu kameze nk'urubaraza ahagana hasi ku buryo igitonyanga kiguye gihera ku itasi aho kugwa ku meza. Igikoresho cya gatanu ni ikiroso cyo mu mutwe kidasanzwe. Abantu bagira umusatsi muke kugira ngo base neza bakoresheje ikiroso. Rero hakozwe ikiroso gifite mu menyo yacyo akantu kameze nk'itapi ku buryo iyo umaze gusokoza ushaka kugisukura ngo ugikuremo imvuvu n'imisatsi uhita wegura iyo tapi imyanda igahita ivamo. Ikindi gikoresho cya karindwi ni ikarito z'ikoranabuhanga. Abantu babika ibintu haba muri butike cyangwa mu rugo bakazashiduka byarangiritse batabizi. Rero hari ikarito yakozwe y'ikoranabuhanga ku buryo ikintu bitsemo iyo karito ikwereka iminsi kizamaramo, ubundi ku buryo kigenda gipfa ubibona iminsi ikagenda ishira ubibona, ukabibona mu gataburo kaba kari kuri iyo karito. Igikoresho cya munani rero ni keyboard ya telefone. Hari abantu babangamirwa no kwandika bakoresheje telefone ya smartphone bitewe n'uko inyuguti zari ntoya. Hakozwe rero keyboard ya telefone ngendanwa ku buryo aho kugira ngo ugorwe no kwandika ukoresheje inyuguti zo muri telefone ukomekaho keyboard ubundi ugakanda kuri telefone bikakorohera ku buryo ugira ngo uri kuri mudasobwa. Ikindi gikoresho ni buji itagishira. Ubusanzwe buji ni igikoresho ucana rimwe kigashobora guhita gishira, ariko hari buji zidasanzwe zakozwe ugura rimwe ukazicana ubuzima bwose. Iyo buji rero iyo uyicanye ishongirwa mu kantu kameze nka tibe. Iyo ishonze igashira iba yashiriye muri ako gatibe, bityo ukongera ukayicana bundi bushya bigakomeza gutyo. Igikoresho cya 10 rero ni intwari zisekeje. Intwari ni aho abagabo bihagarika. Hakozwe rero ubwoko bwa intwari zifite ishusho imeze nk'iy'umunwa w'umuntu uri guseka ku buryo iyo umugabo yihagaritse aba ameze nk'uri kwihagarika mu kanwa k'umuntu wasamye. Reka ngusaba kandi subscribe nimba utarabikora. Komeza ugira ibihe byiza. Amahoro y'Imana aguma abane namwe. Nongeye kubasuhuza mbaye ikaze rero abakunzi bacu kuri Kirabo TV mukomeze mugira ibihe byiza cyane. Tugiye kureba rero ibikoresho 10 bitangaje ushobora kuba utaruzi ko byavumbuwe. Ku imyaka igenda ishira niko abantu bagenda bavumbura ibintu bitandukanye hagendeye ku byakozwe mbere. Byavumbuwe rero hagendeye ku byakozwe mbere tugiye kugarukaho muri iyi nkuru harimo uburyo bwo gutanganya ibiribwa, gusukura ahantu hatandukanye n'udushya mu ikoranabuhanga.
Igikoresho cya mbere cyavumbuwe ni cyo guhata inanasi. Igikoresho rero cyifashishwa mu guhata inanasi neza kandi mu gihe gito. Icyo gikoresho rero gifite umwenge umeze nk'uw'itiyo winjiza mu mutima w'inanasi, wakaraga inanasi igahita iva mu gishishwa cyayo vuba. Igikoresho cya kabiri ni igare rikata pizza na capati. Birasa nk'ibisekeje ariko niko kuri. Hakozwe rero icyuma gikozwe mu ishusho y'igare cyifashishwa mu gukata pizza na capati. Icyo cyuma cyitwa two-bladed pizza knife. Igikoresho cya gatatu rero ni igare rifite aho guheka uruhinja. Nk'uko mubibona uruhinja ruri imbere. Igikoresho cya kane rero ni akarahure baterura ariko kakaba gateretse kabaho. Birashoboka ko hari umuntu ubangamirwa nuko umuserevera aba yamuzanira ikirahure cyo kunywesha akakizana gifashe mu ntoki, kandi umuntu aba atizeye neza niba uwo musereveri yaba yakarebye neza. Ubu rero hakozwe akabaho gaterura ikirahure ku buryo utagiye kukinywesha atagiterura, ahubwo ugiye kukinywesha akaba ari ugikozaho intoki. Igikoresho cya gatanu rero ni itasi itanduza ameza. Ubusanzwe itasi ikozwe ku buryo iyo hari igitonyanga cy'icyayi cyangwa se ikawa urimo kunywa n'ikindi icyo ari cyo cyose umuntu arimo kunywa gihita kigwa ku meza cyangwa kigwa ku muntu urimo kuyinywesha. Rero kuri ubu ngubu hakozwe itasi ifite akantu kameze nk'urubaraza ahagana hasi, ku buryo igitonyanga kiguye gihera ku itasi aho kugwa ku meza. Igikoresho cya gatanu ni ikiroso cyo mu mutwe kidasanzwe. Abantu bagira umusatsi muke kugira ngo base neza bakoresheje ikiroso. Rero hakozwe ikiroso gifite mu menyo yacyo akantu kameze nk'itapi, ku buryo iyo umaze gusokoza ushaka kugisukura ngo ugikuremo imvuvu n'imisatsi uhita wegura iyo tapi, imyanda igahita ivamo. Ikindi gikoresho cya karindwi ni ikarito z'ikoranabuhanga. Abantu babika ibintu haba muri butike cyangwa mu rugo bakazashiduka byarangiritse batabizi. Rero hari ikarito yakozwe y'ikoranabuhanga ku buryo ikintu ubitsemo iyo karito ikwereka iminsi kizamaramo, ubundi ku buryo kigenda gipfa ubibona iminsi ikagenda ushira ubibona, ukabibona mu gataburo kaba kari kuri iyo karito. Igikoresho cya munani rero ni keyboard ya telefone. Hari abantu babangamirwa no kwandika bakoresheje telefone ya smartphone bitewe n'uko inyuguti zari ntoya. Hakozwe rero keyboard ya telefone ngendanwa ku buryo aho kugira ngo ugorwe no kwandika ukoresheje inyuguti zo muri telefone ukomekaho keyboard ubundi ugakanda kuri telefone bikakorohera ku buryo ugira ngo uri kuri mudasobwa. Ikindi gikoresho ni buji itagishira. Ubusanzwe buji ni igikoresho ucana rimwe kigashobora guhita gishira, ariko hari buji zidasanzwe zakozwe ugura rimwe ukazicana ubuzima bwose. Iyo buji rero iyo uyicanye ishonga igwa mu kantu kameze nka tibe. Iyo ishonze igashira iba yashiriye muri ako gatibe, bityo ukongera ukayicana bundi bushya bigakomeza gutyo. Igikoresho cya 10 rero ni intwari zisekeje. Intwari ni aho abagabo bihagarika. Hakozwe rero ubwoko bwa intwari zifite ishusho imeze nk'iy'umunwa w'umuntu uri guseka, ku buryo iyo umugabo yihagaritse aba ameze nk'uri kwihagarika mu kanwa k'umuntu wasamye. Reka ngusaba kandi subscribe nimba utarabikora. Komeza ugira ibihe byiza. Amahoro y'Imana aguma abane namwe.